Hakasau tarik unai tung araja arpusau ke anti-narcotics task force jangkibor pulit ke East Khasi Hills district Shillong kala yok pan kem ngut kibriyo na Mawīong ke bahap apa Meghalaya police station ryngkat san sendok saban drok heroin ubodan pusau 0.2 gram. Kini gibasak kem gikentop yushan bor lang khongwir lai pu ars nam karta na Mawīong Mawīong ubringsan karumlong lai pusan snam karta na Mawīong Mawtawar ukitbok lang nong siet arpu khandai snam karta na Mawīong umrenja uritan dhar saupu snam karta na Mawīong nong mali 3 walambok lingdo arpusan snam karta na Mawpan bod Richard malbenyang arpusau snam karta na New Nongston. Nolor kita san sendok saban drok heroin kipulit kila kurup nyotli ki mobile phone kapisa silak arpu khandai hajar ke kali marti kar kabadonyo registration number ML05E pra line riulai bat kebaik Yamaha R15 kabadonyo registration number ML05EC khandai ar riway. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.